Miyang tabi na pupuna magpo Sharatchandra Sharma na impact news yung manung honda taram nuksari. Kasi impact news yung manung honda kana kada topic say notice say new hub for development inte koi notice regency new hub for development hai basi gi matang da kana jana bani aduga menona Shanghai festival hawo na tang kuma thoi dagi na hawra kana na ni chupna pangthok khiba aduga notice development summit ta pangthok khiba madugi outcome sing 39 different memorandum of understanding sign tawna khiba madugi leire iba punam supna supchala kan kari ore kadoro no haibi matang da kana jana batan jani lone lengjen beriba guest sing de yet itang kang phambiri basi Dr. Palin Khundongbam ne CMN and Managing Director Shija Hospital and Research Institute ni Tamu Palin Mutaram nuksari adu Tamu Palin ni oid lengjen biri basi M Ashwinikumar Vice President Manipur Infrastructure Development Agency ne oja Ashwini busu taram nuksari adu hek yata thangna phambiri jiri basi Jotin Thokchom ne General Secretary Manipur Chamber of Commerce and Industry ne oja Jotin busu taram nuksari Marone ahan bagi aigi thamjagadoi wahang se lengthen biriba guest ahum ki one kamano thamjage madudi notice new hub for development aduga han president gi speech ta president hogdok pirambani notice development summit si adugi hogdok pagi numitu da mana haibiramba mana asa tawjagi basi the summit will result in actionable decision on notice development haibani masigi magi president mangjagi ba haidi asa tawgi potu oitho obra sini sam nare kanda outcome of the Nominini Chatharakiba development gi result si mana khanjaba hope to madu thaba oina onthor operation samsa taw palin da lakchagi hanan maru oina India gi act is policy hana look is policy haraga act is policy na dakta kagi BJP na ongiba hariba policy taseng na harabada India gi si Southeast Asia connect to si masi mandatory oiba aduga atai sizing da di haida India sizing da amon thar India is corner ai atai dai lai ba country mayam si da koina phongdok pa da aduga India gi Southeast Asia da connect to ba sidis da koina already pliable road am lai bini na Manipur sina yam jaw focus lak aduna North Central India si koina lai hoya da ba India gi chokhat da Makadana Chakot the Haitare. Adana Sigi Mafamji am Sauna Trust Pirapani, Masi Aquina decade and whom the Gina Masi Hanasu by Canada and Lavaponi. There is no alternative except to North India, Southeast Asia connect to Busida. Aduga Hazik Summit Loma Tamshida, Quaki President and Ninja Porto Tunga, but I have a see yes, Masi in the process Haitareko. I quit Tasena Haribo Quina 39. Memorandum understanding si implement tawwa tawdaba habisida lepakadoi aduna 39 hana kunmuk tawne na koi mayam na khanagi adu 39 tawpa habisi yamna ai hana asa tawdagi hena tawi haitai aduga ekoi isamuk yaujabani na khangi maduda laiba enthusiasm mapandagi investors sing tongan ba koi farm mayam ma adagi koi government gi side tagi the private sector the like punamaki madugi enthusiasm madugi energy si yengagadi yamna chawba build up ama leire aduga northern states sidasu Manipur na khwaidai chawba advantage lay because of the national khoi Asian highway number 1 and 2 si Manipur da pai laaga koina Southeast Asia da connect to hidabni na aduga nadana donga ba rail head ki adu flight ki kari mayam se lebni na aduna it is in the process akoina ta se man ni badu yes mana ningi badugi process ta chatli haba tare madugi direction da hoji phaugi di chatli na kumjai jojo ni kamai thamini hojik la iba train si di Manipur se akoina yengbada recently Myanmar daga da yangonda ko chief minister ga tawro chatlu buda madugi yamna se di coincident hai tare la iba pochi ke da Asia India akoina Modi ji na ga tawro si Asia India gi relation ji si sagat pa mang ji da Manipur Northeast and Myanmar se kan ba da ke da Asia gi leba contra tarane mo de re Ada sigi focus daro bochi nahan mantri na suhai gre koi last 30 40 60 years in neglect or life jikti neglect ogre si motang sida government of India pire focus sida akoina si lahu ba hidragadi misuse oidoni ko aduga aina sum yeng tamda khoi tongan investors in khoi unare se Singapore da go su adagi India ya fau mi unarum ganda akoina tawdu project focus kari no si ke follow up program jangeba tongan ba mayam lejaraga su akoina mechanism sem darkar hoy aduna ne MIDA ge chobor role lay digi ten commercial industry ge chobor role lay plus business group chamber of commerce like ada tongan groups ni punjal laga follow up tawdraga di kam kanar hoy
ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯈꯤ ꯁꯤꯕꯨ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞ ꯇꯧꯗꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯣꯡꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯁꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯒ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯠꯁꯤ per metric ton 128 to 138 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯠꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ 5,45,500 metric ton 1 meter depth ꯑꯣꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ according to geological survey of India report hujik fauda akoina phangba yabase almost 1000 crores ki chromite extract tuba yaiba aduga then hujik kamai do high deposit yam maru oiba pot oile me alloy ga tawroi ba sigi procedure me then amna limestone hujik le risi 81,900 metric ton ado aina paam kan ngasi rate 1,200 per metric ton leba sisu nearly 975 crore dum leba ado hayeng sidi center ki arena manung leba ma domain manung leba to budo state ki intervention changeba akoi state di laira badina center ga wori negotiate tawraga BJP government ni center su BJP government ni Manipur si laira badina sum ni leba do to oga akoi sigumba percentage do yenaraga mechanism mo design do darkar oiba akoi ki bad experience da अखोई लोकताक की मई बुधोई सिदा अखोई बेड एक्सपीरियंस दी फजना लाइन अप तौरम दे मोंग ताना फॉर्मेलिटीज तो अदिक देन सर्पेंटिनाइट्स 1100 स्क्वायर किलोमीटर की सर्पेंटिनाइट्स ले ngasi मार्केट रेट स्टॉक मार्केट की 10.59 कैरेट द नेचुरल स्टोन से ले पॉलिसिंग वरी चत्र को हुंफु मरी ने हुजी रेट सा अदु तारगदी ह्यूज बिलियन रुपीस अदु मणिपुर जेन सिमिया गान सना लेबो हाइरे मेसे रोइ ले बखोइ दा तबुद बो अखोइना मेकेनिज्म म डिजाइन तोरगा फजना एक्सट्रैक्ट तोरगा दी स्टेट गवर्नमेंट जे वी विल बी द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया ना ममांग जो हाइजा गवर्नमेंट या रिसोर्स मैम ले मदुना मसी मेकानिज्म म संगनी अदुगा फजना एक्सट्रैक्ट तोम संगे फॉलो अप संगे सुमना सुम थममगा लेथोगदी ममांग द मैम थोखरे सम हारे कांद ओजा सनी एनि ngasai ममांग द ओजा की डिजिग्नेशन से वाइस प्रेसिडेंट हाइ माली वाइस चेयरमैन मणिपुर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी ने ओजा सनी करी मोठा मीनिंग याना बसकी वांग president हाई बम ले अदुगो प्लस नॉर्थ ईस्ट की कैनोसिंग से नॉर्थ ईस्ट की न्यू हब फॉर डेवलपमेंट की आइडिया से ममफाउ नगो दौ जाला नहान प्रेसिडेंट की इनॉग्रेल स्पीच तपी की बसे सम हाइरे कांदा ngasai की समिट से की दोशलक की आउटकम दो मान थमम बसे एक्शनेबल डिसीजन हाइबगी पोटू आदोम द मायोन ओन ब्रसनी सम हम समी यामना इंटरेस्टिंग होइबा क्वेश्चन ने सर हंगबिरि से सिद मयामना खंगे समिट असि अचौब चैलेंज अमनी चैलेंज अम याउदना अखोई बिगिनिंग अमदि लेते अदुना मरम बरकान को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नमसे यामना अचौब माकी पर्सनेंट रिक्स लौर काना माकी लेदस मखादा सम समिट असि हाल हनबोय नवानपु भारत पांगथोखिबनी भारत की प्रेसिडेंट लागा सम समिट अम इनॉग्रेशन तवय जो महंथोक यामना लई मदुगी वहंथोक की पॉजिटिव रिजल्ट दि निमित्तुदगी अदुम कोन उत्पा ngamkhre करिनो है मतमदा अखोइना मणिपुर प्रजा मियामना अमसुंग अवानोपो भारत अखोइना थमगिबसि चौराना तोंगान मल्टीनेशनल कंपनीज इंडस्ट्रियल हाउसिंग मणिपुर सरकार का अखोइ मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग 20 मुक कुन मुक साइन तोंगने पानबनी अदु 39 तक हजिति 41 सुरे करिनो मतमदा निमित्तुदा अखोइना खितंग लोसलौदोबा पोट खरजु लई अदु अखोइना 40 की मथक्ता डबल टाइम साइबतार अखोइना पारमदि हेन पैसे में इज पॉजिटिव साइन ने बस एक्शनेबल हो पोट एमओई हो बसे पक्तों तोंनो याब नति अदुना हाना लर्मिसना कोई पॉलिसी रे लेतबा यामना कंक्रीट होइबा कोई एनी करिंगबल मपालेबा की फॉरेन लेबा अमदगी नत्रगा भारत की मनुंग एनी कंपनी में मणिपुर पैसा थादगी संगा कादा मदुग मेकानिज्म संगाइसरिबा मरुगी सर्टेन प्रोसीड्यूर्स गाइडलाइंस मदुला हुजिति मदुगी याम स्टैंडर्ड फॉर्मेट अमा मणिपुर फाइनेंस की मणिपुर गवर्नमेंट की फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई सेमले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की पौता मतुंगिना फाइनेंस की थौपु डेपुटी सीएम की पौता मतुंगिना मदुगी स्टैंडर्ड फॉर्मेट की मखा डिपार्टमेंट खदुन मदु फॉर्मेट तरो मदु फॉलो अप तरो कांदा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट अमा सेम कांदा एमओई मथंग मथंग कोई तौनरिबने अदुगी मथक्ता मुक कोई याम नुंगारिबदी कोई मणिपुर से असाई कोई मरुब जतिन हाबिखिबा कोई सना लेबाकनि गा हारिसे मसी गुहान थोक याम लेरंबा मनी मुक्ता लमनि गा हारिसे करिनो मतमदा पोट मयाम अमा कोना एक्सप्लोर तौदबा कोना फजन थिजनदबा खंगिनदबा खंगुदबा मरम कना कोना खंगबा ngamदबा अदो पोट मयाम अम लेर कोइ लेबा कोइ बायो रिसोर्स उसकी मॉडर्न एज दा बायो इकोनॉमी अखोई बायो रिसोर्स मतिक रिच ओइग्रा हारु कानद्रे मसी सिंथादन रोइबा नाय तबुदा कोन मसे प्रॉपर्ली हार्नेस तौदबा प्रॉपर्ली मसी
wise use policy ko shem da mar ma kana ko sinam khangdana ko mangham na thambagi wani hojikti madug matam do koi kopsan khrakanda anuba awon ba yam innovative oi ba adagi yamna modern technology ma'am sindra kan koi bioresource ko fazana conserve to ba properly utilize over harness to kan koi economy rom othok ba sibu ko bio economy harise sine yumpham war kan koi ma'am ma koi nan MOU to yaw forest department gi kuthang da agriculture department kuthang da MOU ma'am sign tong de bisi koi bioresource ki sector ngak tani aduna अखोगी मणिपुर की लेबा टैलेंट लेबा अखोई ना मयाम अमा अखोगी मल्टीनेशनल कंपनी सिंगदा भारत की तोंगान तोंगान बा अखोई सिटी सिंगदा मेट्रो सिटी सिंगदा मसुंग भारत की वांगवदा अटोदो कंट्री दा यूरोपियन कंट्री दा अमेरिका दा कैलिफोर्निया दा कनाडा तोबा ना मयाम अमा लाए मखाली ऑन एक्सपेंडिचर दा मी कुंथ्रा की मतक ला काना समिट यावेबा मखोई असुंग मतक एक्साइटेड ओए मखोई सिलिम समिट करी हारे मोन होजी हारिब सिंगसे अखोई करिगुंबा खरा अखोगी इंटरनेशनल एरिया दा फिगर और बमी हो यावरे मैती मसा हारि सिंगे मोन हारि सिंबो दे वांट टू कम बैक टू द मणिपुर मोय मणिपुर दा थबक तौनिंगे कोई स्टेट्स की दमकता फ्यूचर की दमकता मसी यामना अचौबा अहोंबा चेंजेस अमनि पॉजिटिव रिजल्ट अमनि हैंड ओबि याय अदु द नतना अखोई ngasai मणिपुर दा उरमि सखोय अनसर्टेनिटी स्टेट अमनि उबा इन्वेस्टर्स सिंग संग मतमदा मणिपुर से संगुनु मणिपुर से कोई लॉ एंड ऑर्डर फटबनि हाबनि सिंगबा नेगेटिव यामना कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा से संगमति याम तौगन मरम रकाना अकी तुजुंग पोकफसिमा नहानदि कोखरे करिना मतमदा मखोई तसिंग नारदे कोई स्टेट गवर्नमेंट सु होय बननुंग फनाम थेंगर सो कोई मिनिमाइज कोई सिक्योरिटी यारंके कोई मिनिमाइज हो सिनते मयाम सु उबिरंगबनि कोई हाना एनी कोई अचौब मरु इवेंट तौ मतमदा उब सिक्योरिटी कोई अमने तौदो भारत सरकार की अदुगुंबा काय खुन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट लाखबनिना सिक्योरिटी तौदे खर तौबै वानी अदुना एटमॉस्फेयर मखोय क्रिएट तौबनि अदुना हौजिक करी ngasi बावदा मपानदगी लाकपा कोरियादगी लाकपा ताइवानदगी लाकपा मलेशियादगी लाकपा अदु नत्र कोई सिंगापुरदगी लाकपा मयाम अमा मोय तांग कुन मोय थुंगरे 20 नवंबर दा वन डे एहेड अयाम लोइनमक अदु तांग कुनि थोय की नमदारंगदा हनगदा वा कुन नदे हन ngasi गक्ता हनबस यावरे टिकेट पोस्टपोन तोर के मखन लमसिदा मोयना यामना एक्साइटेड रो कोई येनिंगबा मखे याम अट्रैक्टिव ओइबा वखल मोय पोलक नंबर मोर कांदा ngasi गक्ता हन मी निफुगी मत ngasi हल्ला अदुना अइना हाइजरिदी मसी पॉजिटिव चेंजेस अमनी पॉजिटिव स्टेप अमनी मसी स्टेपिंग स्टोन अमनी मणिपुर से कोई पॉजिटिव ओइबा मांगनो पुखननब सिम समिट असे मसी प्लेटफॉर्म अमनी अदुना सिम प्लेटफॉर्म से अखोई याम दरकार ओइ अदुना मसी अहुबनी अरोइब नते अदुना अखोई फॉलो अप तौगनी गसा मरुप जति नाइबि खिबा कोई मैकेनिज्म कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम कनाव मी अमन प्रोजेक्ट अम मणिपुर तौन इन्वेस्ट ऑन एनी हेल्थ सेक्टर नि खंगदे आईटी सेक्टर नि खंगदे नत्र इंफ्रास्ट्रक्चर नि खंगदे नत्र रियल एस्टेट नि खंगदे तौ मतमदा अखोई क्लियरेंस पि मतमदा मी दु यामना हिंड्रेंस पिदबा यामना स्मूथ ओइबा यामना फ्रेंडली ओइबा इन्वेस्टर फ्रेंडली ओइबा पॉलिसी अमा अखोइन मांगोमना संखली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिरेन मखादा अदुना इन्वेस्टर सिंगिना मखोइद याम हेना फ्रेंडली ओरबनिना मखोइन इन्वेस्ट ओगदा थोन सिग्नबल हेंदा मोकी सिक्योरिटी कनो मी खुदमसे लोइना सर्टेनिटी यंगेबा अनसर्टेनिटी ओइबा फमदा कनामदा पैसा थादनि देव मदुगी सर्टेनिटी ओइबा भेन्यू अमने हाबसे मणिपुर से कोन प्रूफ तौनो बिदमता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री एन बिरेन मखादा गवर्नमेंट मांगोमना संखलिसिना हाइजनिस ओके ओजासनी मखाता खन मुसिमरोइना नसाइदो ममांगी लोकल टेलीविजन की रिपोर्ट तदी एग्रीमेंट MOU 39 है 41 से फाइनल फिगर ओर रोजिक से ओरे 41 से हाना 39 एग्रीमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दो 39 नंबर्स ऑफ एग्रीमेंट्स तो ने नाउ नसाइगी नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स से रिच टू 41 ने सम नार कान हुजिक लाइसे ताउ पालन अते तो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट सिंग योरी साइन तौनो बसे एग्रीकल्चर की अदगी इवन हायर एजुकेशन की योरी पुलिस हाउसिंग की सु यावु माले खनबदा दुगा फॉरेस्ट की करी लोन यावरी प्राइवेट सेक्टर की करी यंकान तमो सोफा मैं कोई हेल्थ केयर की सेक्टर यंगपा दुगा सोफा सिजा की हॉस्पिटल की मरोइना AMC मेडिकल टूरिज्म से यमकन्ना यामना इम्फेसिटी जबने यमकन्ना थाजबने हंदक की लेरेइबा फिबम सिंग अदुगा MOU साइन तौनर खोनरक पसेदा लेरंबा वाखलोन सिंग दुसु दुम मंगफाउनो याबि फिल्म दु ओइरकपरा सो फार इज सिग्नेटरी एमो ओइबिबनिना कराई बहुबुदा कुमंग चौक्सलेन लोबो याय तामो से फाउ कोई सिज हॉस्पिटल से पसी की जर्नी से तसेना कोई मोनो प्रैक्टिस मदगी होजि सी सुपर स्पेशलिटी अमा ओइदना 850 स्टाफ नि तो बा कोई फैसिलिटी मा हदि कोइना ड्रीम दा लेरंबा पांथुरक फाइटर से किडनी ट्रांसप्लांटेशन हाइरो जॉइंट रिप्लेसमेंट हाइरो हार्ट की ऑपरेशन हाइरो तो बा मयामा सम न्यूरो साइंस की करी तो मैं सिदा कोइना होजिक लेरिबा पोस्ट कोइना टेक ऑफ तौनिंग भाइतारे सिगी मातांग से कोई वखन से यामना विजुअलाइज तौ मतमने अदा होजिक सी अंतक की
North Eastern Development Summit si akoina khabar kagaz da TV ka haidi hairaga akoi si kari no ebc di akoina kari tawdoino akoi su jaga si da akoi su kai makhra thaba khra tawrimina akoi da pausi phong phang da ba haitare adagi di aina kai no da akoi gi asuni marang them da aina phone tawbuni appointment lobuni masi pose koi khangdre aduna angta tana sena ai my office da sale koi team aduga wari CCC le ismai lakani kokani aina tawregi di health ki connect tong na basi koi suggest tawni koi ju yawning ba haitare participate tawning ba akoi gi lot of interest Manipur gi chapkhat khongthang si akoi ju hana dei su yawri hena su yawning haitare amai dawna akoi gi health ki secretary unare adu matung da koina hariba posi kamai taw ya ge koina ningjaba pot khari lei akoi investment pami Manipur da di resource ki constraint yam lei na ana la ko de me investor ni haram ni na tawga akoina health ki da koina amro dhar ge health ki da loin mangni industry ki da ma yawe adu health ka mari na ba number 1 da Shija Institute of Medical Sciences hariba posi da super specialty hospital ma yawrani medical college ma yawrani nursing college yawni paramedical college yawni health management yawrani aduna kari gi damakta si darkar lei no hada hojik si Manipur dagi mi si sahi medicine tarai tak chale aduga magi attendant mayam puraga aduga doctor tambasi sahi mada mi chamri gi mathakta tawe ai chatli hai tare ai tongan mafam da ji Russia da adagi China da Bangladesh da Ukraine da Philippines da India gi metro mi lising mari aspirant lising mari aspirant ne si mong da koi Manipur da khali chamya khaimuk tani ana chamri sidi moi ngamjawa hakta koi chathu private medical college da tani hari si koina say 150 sit ama koina develop tong mutam da koina kandu si only 85% ka oidoini kaino da 15% ma pa oidoini nurse ki mayam sali paramedical mayam sali adlai mo mayam sali hari ba mayam sina yamna koi maru oiba hari health care gi sali si ma pa sali kai number 1 da infrastructure like that. Say transplant program had liver transplant haro, heart operation haro, natraga tonga ba koi bone marrow transplant haro. Advance report me hama koi later but the cancer haro. Nam chatli ba si me am si Manipur develop to bom sangi ba. Develop to ga koi misat pas handani adi mathak ta mapandagi hanbi an maruina Myanmar and neighboring states. Similar like atopa man koi ai gi da koi NGO me like jai Shija foundation na I gisi makha da koi I comprehensive eye hospital ma yawi sahi ma da 22,000 cataract operation to gudam ne Manipur da I according to the population koi lai mi la animuk lai sigi ja han han ga sahi da la ama hai da la ama de ai da di la ani hai da mi am mami ani ni yaw mi na adra sahi da koi to si Manipur to 4,000 khak tawe le mo ba 18,000 se accumulate to ri ne ba adra volume surgery to wi ana ba hoji yam chaw infrastructure ma develop to bom sang ya ba sigi damakta koi aige ma koi tongan NGO siga Shija foundation ke koi cannot collaborate tau jare adagi Shija green LLP na ma koi na company ma koi leje sigi sina jik more da international hospital ma darkar lai kai no da akoi na Myanmar da mission Myanmar Shija mission Myanmar chacharo re homlak 339 koi pre operation tau re aduna kem sa lui adigi moi gi doctor ani train ta hore surgeon ani minimal assess moi de leita bani na second da moni wad ni point tawje bido adu matuk da nurse taru umaga aduna hamba da Manipur gi leiramba perception se moina Myanmar gi kanguna negative perception leirami akoi gi hana gi leiriba tonga business negative business hai tare adu akoi salu matung da di Manipur si healthcare labor aduga hongi Thailand chapada gi Singapore chapada di 10 times cheaper adu act thomjila bane isingda ana yengre adegi di hojibudi satok sesin yadana logi matungina thinga ju hura chang tabni na te more da hospital ama sawa matam da international standard da akoina segengi mandlegi sandai su khoi lai ni ko chingi yangon di khu thado ase adugi maning thangba western Myanmar se akoina loina service people ngamni aduga khoigi lai ba service hongna phanguni na tongan ba mai moine laing bu heni adun foreign exchange hangalakpa goodwill between the two nations hongna service to free the people ya mayam lady ana Myanmar si ngasai habi ge duni Manipur Myanmar si India Southeast Asia the connect with the sangi has ana Myanmar ga ke goodwill relationship si yam hangalakani foreign exchange hangalakani employment generation hangalakani aduna posi ju hongna su phangani kan ba PPP mo tor mo ga ba ga di aduga akun bada koina pharmaceutical industry yauje
sina industry ko sign tau jabani sidana Manipur da 603 companies pharmaceutical companies work tau ri hai hidak si huge da yamna chat khraban mapan da hai ba sing si Manipur da sung mong chat ke hidak lebagi hidak si da chat si loi bajani adana drip ai si ta seng bada akoina si da sung ya ne adagi ising adi chemical volume da pusil lai ne ba sathok jasin je transport da kaya no akoina happy se ana hai ba posi hidak tablet khang di antibiotic khang di loi na ba akoina da the best companies se akoina som ship tor pu yai ana pharmaceutical companies ne tawm tam da koi Manipur gi supply neighboring state gi supply aduga beyond the border adu su pi ba ba aduna yamna chawa Manipur gi wealth Manipur gi asset Manipur gi keno da yam mateng bang da ba hai ba mari se ko hendak sign tau jai sigi si successful oi gadra haina ham gata ra gadi sign tau na ba sim ko success ne su ko log jai kaino da sigi ko na concept ma sigi justification si accept tau gira amni na aduga loina na karai degi bisala ka doina ba question ju lai adu handak is the investor si yam lai koi maru mapang koi oza ibuhol adagi Jotin hoina koi na sum reference pirak padagi Rahul haina ma thengna je ko masi ma masamak si slum dei horaga hoji si Japan gi phanji piba haitare pa thengnai mai ba mi se panjaram ni kaino da ma he is committed for Manipur adi Jotin gasu aduna moi dagi akoina asa tawri si akoina asa tawram baga moina piba ngambaga si buk yapna khenagre di moina hen piba ngamme aduna hojik lai ba posi da di akhoi wakhan da visualize tawri ba perception some sort of health city outshining any hospital or at par hai tai masi mayam si ga akoina linkhat ngamaga di akoina mangjari ba medical tourism kind of the trust developed to bom sang trust deficit ma koi outside to bom sang aduna sigi se koi na khan ba thauji lai phim se di amna positive way we are very grateful to the situation hauji akoi gi Manipur government gi honorable chief minister gi makha lamjing makha da tawrei ba ahung ba hai tare perception je hongai ba sing se yamna positive oi ba akoi gumba aidi yamna turbulent environment da su koi hingba ga ba aduga ajiki conducive environment si di hena growth si take up to we have a situation ma ai phangena lojai okay thank you ai lakte Jotin moroi no hujik lai se sam haira kan da sign down no sign down over itself se dum mai pak pugi lambi du changjal labani sam haira kan da du matam kuin da ki asa tok jara ko medical tourism gi mayon du ni sungjo shoi da Manipur oiba ngamuni hai gi achet patha jabu ni taung paran le se Jotin na lakning ba se moroi na te explain to wiba yam kai hana masigi kari sing se Jotin khangani aduga mayam sum haina bada ekhoi rural upliftment se through green energy se aina khitang elaborate oina Jotin dei pam dori green energy se yaw to si kari no aduga rural upliftment gi mangdu oitok ba yawre samna it's very yam chana ba question ne hangai do kari no kamai chana du na kan da adugo si lor kan da ai hoi dam bolen gi mo ai makha ta sarake hoi hujik lai pochi da ekhoi gi media gi vice chairman adagi ekhoi honorable CM am interest leina project kara hoi na hodok se that is called Manipur Biofuel Development Board. CM the cabinet memo CM the tharang do next cabinet the puthok ni. Masina rural upliftment the kayama kaino to gap and the kayam contribution to high kan the koi na koi kasava si the umangra si the koi na kano si ethanol just sunga petrol the yan do ne. Because petrol is crude oil is 1,600 billion rupees mamangi financial year India government lay in never. Masida koi na 10% ang yan bang amtar kade koi economy de kyam kanan ni. Adu mathak ta sing the luxury ba koi kharag thajari me amchi mass production puthok kan di mo higjare da. Sina koi khwai basic way ba hek ta to boya ba thabak chi chu ne. Sigi technology na koi recently Finland gi ambassador Imphal da laki mada koi kim khangno ba gi mana mo technology world the number 1 ne. High technology koi sina to Finland gi technology ne. Uji kai sina ge bo koi gi kano si Ratchathani da Thailand da story ba mo umgradi to ga mo 10% jali ba. Adana sigi pochi dogi bo chumna the environment kan bagal na amuk sigi dogi mati pollution jam hande ba koi bioethanol kan ethanol ji antar ga di adana khoi ni yengni di koi lamhang tumhang le riba chingya tam tawri me amse loina mass production na thala ga di koi rural upliftment da achok contribution ma lai ga ne ji koi achep thaja bani aduga plus aina haining ba ma le koi gi thabuk to da mai gi tongan ma specialty mayam le for diagnostic center da koi damo dhabli le hospital mayam le ai koi na aina koi na chamber commerce through the yang ni moi mayam je koi na promote to biba inkat bu dune darkar oi si the one man army bo ja ya roi ba example
Handak recently connectivity in the scope of economic cooperation sida ingon pirak topic the India Myanmar looking forward koi chief minister yaw chalu da audience na aduki matik koi ki question nate ba koi appreciate to bireba aina haireba sida akoi border countries dum losing ne koi adum mangna leirabane example na hai kanda makoi na nar kan layeng ba chat basi ke dore Thailand na chale Singapore is very costly root canal treatment $300 ga loweba ado koi sida dollar humfu na yaeba adu tarade adiki den pilgrimage ong puthoya baina हाइदि याम डिफाइन तौर पुथोका ना मोय याम ना खाइतारे इमोशनल मोय एनोमा फावे मोय अहलमन खोय हानागी एम्बेसडर गो रंबा चौ चौ मिसिंग सिकी डोर से हांगदोक तारगदि पिलग्रिमेज टूरिज्म दा मुस्लिम मना खोय मक्का चबसे मोय ड्रीम ने बुद्धिज्म मना पोक तारगदि बोधगया चतबसे मोय लाइफ टाइम ड्रीम ने बा हारि इनक को जगह से मोरेटम मुझे हांगदोक पिरगा लागा इम्फाल दा नो लेगा दगी मथंग मथंग ट्रेन दा तोंगो जाखिब याम $250 दा लोय कोने बा हाना दिगे दो यांगोन टू बोधगया जे $60,000 ने पर विजिट ता अदि क्या चार्टर फ्लाइट ने पाई दीजिए अनी खक पाए एयर इंडिया का म्यांमार एयरलाइंस इंटरनेशनल का वेरी कॉस्टली अदु तारगदि अखोय मणिपुर ना कइदो है अचौब इन्वायरमेंट अमा अखोयगी गवर्नमेंट ना अदि प्रजा सिंह ना अदि एनजीओ लेरि मैम सिना अचौब अफब इन्वायरमेंट अमा क्रिएट तो तारगदि मी याम चंगकनेबा लायंग बजु चंगकनी लाइक तम बजु चंगकनी एजुकेशन सेक्टर दा होजि यूनिवर्सिटी दा मी तराम दे रिसर्च तौरिबने इजराइल दगी ग्रुप सु लाखदि दौरिबने मसिंग मम याम जखोयने कदौरे प्रमोट तौनबगी दमदा मंथली दा ऑफिस अमा हांगनबगी खोय लम थीरी बने लोरे लमजु फांगा बने देन के यांगोन दा हांकनी भेंटेन लाउ दा हांगजलकनी नोमपे कंबोडिया दा हांगजलकनी अखोय की मणिपुर से करी नो हाइबसे अखोय इंटरनेशनल लेवल दा बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अदुगा नॉर्थ ईस्ट अखोय की इंफॉर्मेशन सेंटर गाइन अखोय हांगोगी प्लान अमा दौरिबो अखोय स्वाइ सुम तासन लेबिस गाना रोय हुजिक अइना मरोयना नामा दा पाव फाउंडरी नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर एसोसिएशन यूरोपियन मणिपुर एसोसिएशन दा पाव फाउंडरीबा नोय नोय नयुम दा मई चाक दरगा नोयना अमेरिका दा नोंगाइना कार थौ लेबो गाना रोय नोई नोंग दिसोय सोना हल्की दम ने हेल्प अस पैसा पियो हाबे नते क्रिएट आइडिया इनोवेट आइडिया नोई आइडिया दे पियो खोय थबक तौगे हाबे नेबा अदु हुजिक खोय कोऑर्डिनेशन तौनबगी कन्ना दौरी लाइक फरगदि खोय चीफ मिनिस्टर याम थुना खोय यूएस ता चलगा खोय कैंपेन तो दरकार ओय इना हुजिक चे प्लान दौरी व्हाइट हाउस चंगा डोनाल्ड ट्रम्प उनबगी प्रोग्राम ओ सिल्ली हुजिक अमेरिका दा लेबे मिते मिजा सिंग लोय कोऑर्डिनेशन तौरे हुजिक because मोइदे यूट्यूब दा येंग बनिना आइगी यूट्यूब दा लाइव सिंग याम होट ओइना अमेरिका दा हेन पॉपुलर ओय हाइजले हुजिक अदुना ताकबदि दौरी अखोय मियाम लेबा कोई नासा दा साइंटिस्ट ओय लेय ग्रेमी अवार्ड फंगबा अखोय नॉमिनेशन तौबा लेय बासी कोमदा हुजिक पुनादा लेजे स्किल मैम से लोड पुसलागा मणिपुर से डिजाइन तो है लेट अस वर्क टुगेदर लेट अस डिजाइन ए वेरी ब्यूटीफुल मणिपुर नहंगै दी थबक सुफम नोमफम दरमदी ने चखिबा मैम सिंग बरोइना लाइक सु हैरबा अदुगा क्रीमी लेयर सिंग दुने ड्रेन आउट तोग्रेन याम सिंगनरम सिंग दो अंडर की एग्रीमेंट ने करिबा थबक तोन थोरक पतारगदी हाइरिबु सिंग चललंब सिंग अतोप द पाइगिबि सिंग दो बरम तमदा लानी हैबनी यस आई पोनोगे ए तौजगे चे एग्जांपल अखोरे चलगा येंगे कंबोडिया लाओस अदि इवन थाईलैंड जु अदि म्यांमार जु मोइना नीबो कंपनी सिंग जे अयाम बकै स्वीडन की यूएस की यूरोपियन कंट्री से मोइ नीएबो आईटी एंड आईटी सेक्टर साइज रियल थबक तो रिदी बेंगलोर दा थबक तो वो इलरमेबा मोइना कदौरे 100 मिलियन की प्रोजेक्ट से कदौरे मोइना 20 to 30 मिलियन जे मोइना फ्री दा फंगरेबा 17 न थादोरपनेबा थबक सुबदन मिते मिसा जे ऑलमोस्ट आईटी दा लेबा अदुना दे आइना येंगनिंग दे अजिकति अफवा गवर्नमेंट नमसु लाए सेंटर दसु अफवा मोदी सी लेरे अखोय कदबि किदोइनो अदुना अखोय लेट अस थिंक इन पॉजिटिव आई नेगेटिव है आई याम सावे बजे कई तो पॉजिटिव एनर्जी में सेम कलकदोइनेबा द चुमिको सिदि मंग मनेबा सिगी ड्रीम जो वे टू क्रिएट टुगेदर हेल्थ केयर दो इशू एजुकेशन दो इशू सर्विस सेक्टर दो इशू ट्रेड ना कमर्स होइता जो अदुन हुजिकती के दरे मिडा हाइबा मसु पोए सिदा खोय पुलप इंडस्ट्री कमर्स इंडस्ट्री दगी लेरिबा मैन पुंजल लगा फजाबा मणिपुर में डिजाइन तोरा थमम बदनेबा खोय ड्रीम जे मसी मतंग सिदा इन जो हंजन हंजन हाइजगरे गवर्नमेंट जो हुजिकती इनिशिएटिव याम लौरबने एनी काइंड ऑफ थबक तोरक बजे खोय हाना चीफ मिनिस्टर उनबा जे लुमिट था येंग संग म्यूजिक ती 24/7 खोय उननिंग मतन उन फंगे बिकॉज़ वी नीड टू शेयर आवर आइडिया अदुगी खुदोंग जाबा लेका खोय कदबि किदोइनो जी पैसा थादर के हारे राहुल नवेदकर पर्सनली अखोयना कोगजबनी अमेरिका दा चही तरा लेबा आंगा हम खने रोशन कोरकना इन्वेस्टर सिंग वात्रे सम समनारे कांद प्रोजेक्ट तो अदुम ओइथोको याबो ओइबनिना 1 पॉइंट तमो की तमोन हारि पैसा पामी दुका अमदन पीगे हाजिना 35000 करोड़ पीगे हाजिला तमोदा तमोन असुति जमले इट्स रियली द फैक्ट 35000 करोड़ पीगे नि तम हाइको पामी बदु हेन पिरक हेबनी सम सम दायरा अपाम बदु आइना पामी बदु सुनो पिरक पिरो ओइदरे पाखत पने अदै ताबा यादे मिनिमम मई टिकट से 3500 मुझे टिकट है 3500 दस नीता लाख डॉलर बिलियन डॉलर ब्रेक की मतुंग द इम्पैक्ट न्यूज की मन होने येंगबिरबा पुनम की फमदा थुना पुदुन लाक्सके इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुना लेबियो ब्रेक की मतुंग द येंगबिरबा पुनमकपु अमुकन तराम नोक्सरे ओजा सने
sum mayam nahan wangang nakiba aduga maruina even India Foundation ki karigi maru leaders sing directors sing haibasi Manipur and plus India northeast states aduga Manipur particularly full of potential haibani but underdeveloped haibani development se tawgen khalamadi hana tormusu yab jala se. Yes, yamna interesting question is just hangbiri se. The sing with the northern region se ayi motor di 30-40 years se koi neglected over region money. Particularly Manipur is not koi neglect over khali. Do aduna maram ngasi Manipur problem me amam ko issue me face over maram di koi len lok over state amoiba. Connectivity is later manina. There's a lot of confusion, lot of misunderstanding among the other parts of the country and our state. Adi matakta koi the problem me amam face over. Koi the constraint me amam leiba. Maruna koi without food we cannot survive. Koi shanaba food security koi leitaba, social security leitaba. Pataba emos create to aduna howjiti yam nuari badi honorable prime minister Narendra Modi asan meeting among yeng but notice ki problems and issues masimana understand to yam fully aduna marmana focus on notice the ek is policy hari se other notice the engine of the Indian growth ka hariba sin makal concept mana pothori se masi hygiene na banate arrive mas hygiene banate mana Tabun autonomous story, say Myanmar Mana invest amateur connectivity the say Infal Lagina, Mandalay, Holambiga, Shangoliva, on 1,600 crore pedis. It's not this the matter is very serious. Man, I'm serious Lorpa, but on the connectivity ship, Loragado National Highway, any Shangona Bidong Mana, Missionuna, National Highway Infrastructure Development Agency, Shema, Pakalisi, arrive in a table, but on the mission Namaneva, Adu. Jiri Bambagin in Palm Olympic Shamba, Demapur, again, Kohima in Palm Olympic, arrive in a lot of obstacles of the Ting the Regazu, told the Basungaya day, having Adumba, wisdom of Makada, Prime Minister, Office of Monitoring Trokan, Minister of Road Transport Highway, Adugi Makada, National Highway Infrastructure Development Agency, Shema, Pakali Tabashi, arrive in a tea. Aduna, assume Mayamasi, a koi, Tashin Haragadi. Matam tu palamba, okay, government sing about center to obey, state to obey, matam sana madugi understanding later ba problems issues if hasn't analysis to daba, adum matam lane of a kiba, aduna marong problem issue na thanborpa, aduna hajikti, makugi ladiba, no risky Manung da suk Manipur quite in Maru, state Amoraka, geographic Manipur geographic number of locations and Marokana, geopolitics and Maru workba, aduga, Laiba. Another concept, Southeast Asia, Gumba, economic corridor, Sigi, quite a man over the Junction Manipur work, with Karnasway, Ridova. Other Marmakanda, Manipur say, Lenlock, stay when be other, Len up when Gadoni, Hannesingba, my home Sankalakpa, other Marmakana, Makan Makaka initiative, my home Kulakoliva, and the connectivity is that Lambi Shem and Matam Lambi Shem the Shemna, okay, really you can say me Aduba, ya connectivity that notice the Koi airport Mapan and over Shagaliva. The connectivity route, Koya route, 92 routes, and over Hangtok, the Norris focus Piriba, and private players in the air connectivity, the Tautoriba, Maruna, Kogi, Air Asia, Honorable Union Minister Civil Aviation Prime Minister request Oraga, Akoi, seaplane Gaiva, me Mapantara, Musan Bagase, machine good numbers, Lahelakana, notice Lariba, state mayam, the capital mayam, some plan authority. This changes some initiative no. Okay. Palin, I like something similar. Tamu area, the Haraka, the healthcare, and plus Saki tourism, medical tourism, Matang, Tamu Saki Pandu. Tamuna expectation to Saki financial can do the amount of the investor already to invest modern expectation. I do Tamu Kangani. So far, the connectivity will play a very important role. Tamo. By the time road connectivity sing su tamo hoji pudi lambi yam phatri amom da haradi even air connectivity yeng or su khara watpa adugo mathang sahi or 2018 gi swai dagi di flight sing kari sing masing hengkal koi kari gi plan sing di yauri ado tamo hang janingi na sai ki medical tourism gi tamo health care gi ado adu chakhole ne khalaga su tamo by the time ado ai duna chakhole ko matol long kan connectivity su matung indra karen thajabi bra connectivity gi swai dagi kai khan bi ge su connectivity is Manipur ka neighboring state ka di dum phaunari aduga flight su mayam lai akoi habjik isam sana akoi kidney transplant si tramanga tawre hai tramanga si mang da mari amadi Nagaland gi oi then is lai akoi jik akoi na Mizoram sakri aduga
Meghalaya ga su koi impanel tawr ga na koi chief minister na hare padi koi submit tawr hai koi application adu northern state me am si lakpu ya gi possibility am lai they can come by flight no problem makha lak ki su ai de adu ga Myanmar gi su hauji ki oina flight ki dabak ta di khidang anticipate budi tawri se monthly infalo kale yangon whatever khara adum thinda ge dawju mali lai riba koi infrastructure sida adu makha da karimba thaduk bitar ga di hauji si bisound arrival se atai airport ya jara ga su hauji Myanmar gi anaba se monthly is very recently handak sahi da thoini monthly anaba ma akoi da lakning ba akoi si pau ta ba dagi aduna mana makha da lak pasi khudong cha de haji si police na natraga na koi asar thal na khara thingi qualita ba dagi even ambulance la about the halali ni ko this is there lies the koi challenges me am like ni si ba da changba ya de ba ado Mandalay dagi mana Yangon da chatle Yangon dagi Kolkata pare Kolkata di Imphal airport la airport dagi khoi da ga layeng ga muk han busu adu mai budage chatlaga hangi budage chatlaga muk flight Kolkata to Yangon ga di connectivity hapta am da ani hom lai ne mai tor ga mai Mandalay mai halle ba adu bi ma thak da pai ra ga di muk yamna wa hali adu makha si da Mandalay dagi na Imphal lo pare ko ta yam di kom dori ba adu second gi kangbu di makha da soi la ni ada makasi hangduk pada da moi gi laing bam ji leite aida Mandalay Yangon ataga sum zaki bak angam bakang puna aduna sigi se bus service kai nam koi haidana panba matam kaya di son tharak pa aduna sigi mayam sidi koina hamna kan handaki energy da di sigi hangduk na bi pot mayam lei adubo akoi gi marui ba concept ti hauji infrastructure develop ta hobu sine moina connection si no mutra dong hangani flight ki se mi adagi rail ki head ki me bus service ki me tawni 1000 ke sugai de tawda so koi domestic koi gi customer dum leisure hai ta akoi di infrastructure develop ta hoba no ma thomjil ba kan da akoi na madu kata tawungam daga di akoi na aeroplane da natraga makha da bus da kai atai state da natra atai tunga to metro zakhi matam da akoi si moi gi service oina pi ba hai ta re koi gi adu mai tawni aduna akoi gi hajik maru na jik lai ba target yam thu na koi infrastructure develop ta bom changi connectivity su yam kan ho dai matam changi na som takpi du ni ai numit noksa sa ba degi nong ta ko ba yam depend tawi adu akoi infrastructure di lai tawi ade akoi Shija hospital ko na infrastructure da yam na kan na koi focus taw jai hoji substantial expansion chata jari sigi si tawbom loirak pum matam da handaki another tha ani puji loirani sida di any good hospital in the world hai tare madu da lai ba khudong cha koi lai for example stroke hairo madam the lelaga toramba natraga masi e si songthok yang si natraga conservative to asi jadre adi e utong si da sangaga close lok thok yare interventional radiology hai tare natraga e thok pasi koina sil toraga nang de koilam ha pa ga e si lefan bi yare ngai ra roe ana door to needle laina adi heart ke suni door to balloon laina matam si manghan ta bida adu ki khudong cha se koi develop tawra pan adu da nadana tonga tomba liver transplant ki koi next year ta tawna khonari akoi adugi da infrastructure kana develop ta hona jari aduna akoi gi da di akoi gi response akoi ne tawung gam bai tare ko infrastructure develop tawba aduga government gi aduga magi policy matuna akoi gi Ministry of External Affairs Ministry of Home moi mayam sina kamai tro moi la hanga dage bus service kram haga da hoga dage flight kram ka hoga dage du moi government gi policy ni ko phibam gi matuna lagani aduga nong bada akoi na bus se bus sida nong bada anaba sani jomla no ma da har tham de lising ani humla adu araga di Mandalay su koi pharaga di laktoi ne ba Mandalay di lakni badu makha lagu da khidam kudong cha di hari flight lakbu yai ba flight ki dabak da no ma da sam chani mi le raga di adu aircraft laksarani aduna health care city hojik pibo yara bani hojik atai de infrastructure develop to yai ko atai de industry me amte health care di right now it is available aduga hojik su lona koi service lori bane ba haibada budi illegal oiba ado illegally khoi treat tawba ado thingba ya illegal or su lobu ne humanitarian ground da khoi yengi aduna city thingba su yaro kai no da gi laing ba city ai gi miu no lege di adu lai ni no boundary adun mai taw na lai aduna hojik lai posi di health care na su atai sector mayam da su yamna khoi enhance tawni aduga sina su khoi Manipur gi economy da se phamung amana modern hospital bed amana directly mi mangat employment pi directly aduga indirectly mi kun manga wa pi that means
ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯩꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯂꯝꯕꯤꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯕꯦꯗ ꯑꯃꯅ ꯃꯤ 30 ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 6000 ꯕꯦꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ 6000 ꯕꯦꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯗꯤ 6000 into 30 1.8 lakh se masigi population employment generation huge generation ma tawni sam na kanda aduga manipur da huju unemployment gi lediba problem sing se is out torkani have ni by the time oja jotin gi any supplement tawning sing kari sing ba tawbiro huji connectivity sai update tawning se say example land route connectivity air route connectivity rail route drain water route che karam khana da bane se water route ai phok cher ke ai ani rak chal re handa october da ma november da ma unare then land route da ga gi bo khoi government na toriba investment huge investment ne ado sigi investment marak sita ga gi bo ga gi even some like that tamu kali da 293 crore ne $64 million the kali yagi is 1173 then infal more 1600 huge bishan yam ro bisan then ai hani gi air route che recently ai hayeng business summit to ni have the deputy same under because he is the civil aviation minister I jal unaru ibani pungai 30-40 minutes I discussion tawre because Canada low cost airlines no pusalak ta yar bhai ne koi dream che low cost airlines pusalak pusa kamai do ga kan I costing je par yeng say example I approach to the Indigo I approach to the Air Asia and I approach to Myanmar Airlines International sina kari harke da noi government na akoi gi flight do matam da kari khudong chaba pi ga ge have report ma pi biro ha ne hojik yam thura koi marup asni ga daruga koi draft daruga koi thaba horni kai da khoi na pi do airlines se kamai diga kan low cost airlines kamai do effect to ga say for example I gi kano da Colombo experience ma fange ba muna taru je tai de turbine fuel je take exemption to phok ne ba adu tar di he achou jo bi airplane bi modi thau han jang ka doi ne ba adu kana phong go doi ne khoi je then aman ha je night parking facility kai da aviation da experience le ba tai ko tra experience le ba mi je contact to ai ju thi ba dai je kano ne hum ba kan ro mi ne je ai ha ga noi na si to gai da si do ma tak le ba night parking facility thamo adu ga then landing charges se matam gradi free oil lo sini government na adu kan da attraction dong nam ni ko adu ta ga low cost airlines paisa le hai ba adagi then na aina pare mo then aina yam da mayam da hining se imphal akoi na hana imphal mandle pai ram ji ke do nearly 700 km in jungle me kai year distance is only 381 kadane imphal mandle je costing the yeng hana pai ram ji imphal mizoram adagi mizoram ge apa ko aina mi ki bangladesh ke border gi mandle ta year like ta aduna yana na ke do ge koi government to bi do se toksu tawrani su choi dana akoi year route connectivity am same da gar wo imphal mandle je year route like ta only 381 km je yang kan da imphal mandle je sarana 7000 to 100 da 8000 da pi ngam ne ba adu tara ke kyam kan ni akoi outside world fangu do se imphal mandle je la kan phang ne mandle da gi singapore pai gre mangle da gi ke da kunming pai gre mangle da gi amu ke da chiang mai bangkok loi cham da gi yare aduna akoi da sigi connection je back to horwa Manipur je digi hadiba connectivity gi role se da kayam chong safu bi rakane hai ba da wo example da lang ba laksunu education gi laksunu ini kai la kan imphal mandle is the most important aduna sigi pochima akoi yam thuna khanaraga akoi airlines ji da akoi offer je pira kan da paisa lak suchu chona yar kan khale amadi positive response deba ma bire je Myanmar Airlines International je pai je Kolkata yangon je almost lupal singtra mi rang da pai ba imphal mandle je yang kan hardly 7000 8000 da pai ngam ne ba ine yenge mo gi costing do including mo gi operation kangu gi commission yauna okay ojo zen music baru wa khum sum yam thambiri da ai site ki hanjaning base karim kan da Manipur state local entrepreneurship hai ta amarum da haraga moi singda from medium to small entrepreneurs singda karim mapan da gi investor so hai jalak pasing se kan hai jalak ko taraga di makhoi da adverse impact om lakpa yai even moi de acho sa phu mo hai di hai di ba moi na thadar ka dor ba le di ba film sing duga hana le jaram ba duga sang tam da ba yak ta ba kai na kitang impression ma phau bu se hai na sum ba jala na thagana adwa gi impression tu phau bi ru no hai bi ning ba kamai tham yes yam ta nei si ju thawal de gi kaksing de gi am telephone tore kai na khoi we are the facilitator what the only facility we want idea piraga si to have ne hujik lai mo modern train 21st century gi business type to wan bane mayam na yeng birang ni sak teng gai to idea yon because akoi na to idea yon bane ba idea khoi na thabo ko bang thok ram de idea da yo create to ram thamam bai bane khoi dreamer ne maron aina number 1 hygiene ngi na sini moina laiba chan da innovation gi style se kana gum mana thabak do mata bank dei lo bai is very difficult nowadays
नोंगालक मा इंटरेस्ट पुदोइनेबा अदुदि पुंग थांगा बोतेबा हुजिक लाइव कंसेप्ट से दोबी बिजनेस से मानक तौनी पोस्ट फोकस तौरनी इन्वेस्ट तौबिरनी नर्चर तौबिरनी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लोय येंगनी मार्केटिंग बो मोइन तौबिदोइने होरेन माना सक्सेस होइरकांदा मोइ परसेंटेज मा एग्रीमेंट साइन होमने 20%, 30%, 40% तौनहिनेबा अदुमाइन तौदना हुजिक इनोवेशन सिस्टम 21st सेंचुरी अंको स्टाइल मनेबा माना येंगोदसि मोइदि बिलियन रुपीस रे हुजिक स्टार्टिंग तो 20 बिलियन रुपीस चलाइनेबा ब्रेन अफब क्रिएटिविटी लेबे मी सिंग करी कई तौनिंगे से पुथोकनरगा आइडिया से लेबे लौना दोइसे अदुना मणिपुर दा चंगै बुजी इवन रिसेंटली राहुल नवेदकर हंदक की समिति चंगै जु इन्वेस्ट तोगे हेबनी नोवाल इंटरेस्ट नतेबा सक्सेस और कांदा मागी शेयर हारकनेबा अदु फजर कुपना नैनरगा एग्रीमेंट साइन तौना दोइनी मदुगी प्रोटेक्शन तौना बिदंगा मणिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ना कोई कॉर्पोरेट लॉ एक्सपर्ट लेरेबा कोई असिना हाइंग साइन तौना तंदा कोइना विटनेस होइनेबा केनोदा हाइगी साइ हाइलो माना योसन हिदनमनिको स्मॉल इंटरप्रेन्योर मैम जी योसन की तारगदी मादे हाइ होपलेस होइदोइनेबा अदुई प्रोटेक्शन तौनबा कॉर्पोरेट लॉ लेबा अथिगी कॉर्पोरेट लॉ जे थवैना खोइ मपानदि कौरगा अंदर डिस्कशन तौरिनेबा अदुना खोइ सिगी कॉर्पोरेट लॉ जे एक्सपर्ट बिते उजा अदगी मणिपुर सा याम लेरेबा कैन गिव यू नो जस्ट थपक्तंग पंगथोपियो बी पॉजिटिव बी एनर्जेटिक अखोइ लाइ सुचोइ छन मणिपुर विल बी द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया हाइजेरि किनिंगाय वेदे काना बदलुसे हेबनी अदुगा स्टेट गवर्नमेंट तसेंग हारे कांदा अदुम लेइबा लोकल की करिगी मैम सिंग इंटरेस्ट होइने खागी अदु आइडेन इंटरेस्ट सोनो थबक तौर मयाम सिंग सुं सोजन प्रोटेक्ट तौनी हाइबि या चेक थाजबुदनि सम ना ओजा सनी मरोइना नसाई नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट समिट मरोइना नॉर्थ ईस्ट सिंग से अपिकपने अदुगा पुन्ना चाखोटमिनबा इवन कनेक्टिविटी की करिगी मतंग तौकांदा हेलीपोर्ट सिंग कैसिंग डेवलप तौगी मतंग यावरि अदुगा इवन चॉपर डिस्पेंसरी की करी मनुंगदा गसाई अना एक पुनर्ब खोनब स्वाइसे इम्फाल टू शिलोंग से हाँ मरमदी मेघालय अदुगा मणिपुर से प्रीमियम मेडिकल की करी फैसिलिटी है अनी से है अदा इन हंजनिंग वफमना नहान से अतोप तोप लाइक असम की यावरी चीफ मिनिस्टर लाकान नागालैंड की यावरी अरुणाचल की यावरी स्वाइसे असम बीजेपी नि नागालैंड NDA की पार्टनर नि लेरिबा NPP करी अतोप सिंह करी सिंह से चीफ मिनिस्टर लाखिदबा सिंह से लाक्तबा एब्सेंट होबे चीफ मिनिस्टर यू रिप्रेजेंटेटिव थाबी रिखेब्रा नत्रगना चीफ मिनिस्टर लाक्त्री से सम पॉलिटिकल डिफरेंसिंग लेबरा स्वाइदसनि नो लाइते मरोइना मेघालय सु लाक्ते मेघालय सु इलेक्शन लेबा त्रिपुरा सु इलेक्शन लेबा तै दिलो लाय अदुगा मगी सीनियर ऑफिशियल लोय थारे रिलेशनशिप सेक्रेटरी गुम्बा सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी गुम्बा मी मरी मामरे अयाम लोय लाखी एसोलोय बेस्ट यावगिदे अदुगुम्बा हाइदी सबक संगदन लाकपने अदुगा लांगदबा अदुआइदा कैसे पॉलिटिकल डिफरेंस कैसे लेते अदुगा पुन्न चाखोट मिनबा हाइदुदा चेना थाजरी हुजि फोबु हाइबा तों पालिन लोशलकपसे अइन थमजनिंग से तामो अचौबा यमाइ पाकपा कैनोनी प्राइवेट सेक्टर ने अदो ngasai thamjaki ba swai gi small to medium gi entrepreneurship sing ji aki bam phawi aki ba phaw du chum bazala ki ri du ai haijena baram chadana ki bazala aduga so far as protection of the interest of the local entrepreneurship government gi side tagi chap chaba have the phibam amadi sem mathuk tani have the kari ofam thamini sing mani si koina policy mi makhada akoi gi laiba koi harag laiba indigenous entrepreneurs sing si masi kaksen basi koi Manipur government gi su yam chawa responsibility oigadabani kaino da mapandagi force ne mayam si lakhraga koi local kaino si koi aduna ayam badi partner tawraga masa mayam si partner tawraga ajiki facilitator haise sigi bayam si moi facility piraga moi pami ba quantum du matu ina koi facilitate tawraga policy mi makhada yam phajana support to bi badaka lei Manipur gi laiba asamsa sungi mayam si so force amani masida koi gi khonggang gi kari gi da yamna chawna koi gi moi gi livelihood mating pang bhai tare adu mutkiba taraga di koina counterproductive oi bhai tare koina tawri si self defeating oini aduna tasengba laiba podi Manipur chakhot se habani aduna Manipur chakhot si moi Manipur gi praja kunamuk loina involve tawna tawbi ba si maru oi loina na moi gi wealth the prosperity the positivity lifestyle si hengala lagadi loina maksu dum ai laksi ojo dasni maruina tamo ya bira pertama ya kakthok ngapi gadam ni haita koi ngak sen gadam ni protect to ni policy mi makha to gadam ni uja sini MIDA ki su vice chairman of period duga jujik sarkar pairo BJP ki su yam maru ebo leader ni haijaning ina local gi leiba khoi gi indigenous entrepreneurship leiba policy sigi akiba karim ganda chauti chakhotpa duga swai le hu sing ki mut khiba labor class ga loi chakhiba kai do haijaning ina protection do sungcho soidana pi gi negi student se pi bangam brasini oda sir nang bi question sai khoi marup jotin su haibi gre okay tamo palin su haibi gre akoi government se ne to government se Manipur praja government ni
number one, very simple. Aduna, Honorable Chief Minister, I have here. This is people's friendly government, human approach. Marun, praja, land, people say this is the priority of this our government. We will not compromise at any cost. The interests of the people of Manipur will not compromise at any cost. But it is very clear. The approach, initiative, results, fruits, Manipur Praja Pangba, local interests, indigenous protection, rights protection, local interpretation, promote to be government is a vision. Every policy, any industry, any development infrastructure, local interest, okay, policy will be met without compromising local entrepreneurship interest. So, policy ma semakani haibagi ache pathaja but for example, lam lay have lam to ira like pithoy lam once lam the pithok ragadi madu see controversial in future da khanari Honorable Chief Minister na. Okay. Tong Palin na Oja Shini Oja Jotin ngasi impeng news do laklu do ngasi Manung na sima pum khan bagi tong lo chala putai kai tum jeri ba guest ahum bu am kan thagachari ngasi ki tamak ta impeng news gi Manung na matang solution jana batanja role adu bulamdam sita tholiba thodo wa tho kya gi marik chumba report ki damak impeng news miyeng ta du na lebi